tātou Manu Samoa, tu sai fo ia mari Sampini. Pea na ele tātou Manu Samoa, Sampini i Pasefika. Lea i whia lava, no atu ia, lea ua whaakosoro lava le ipu. Lea i nātou uma i whia uu le ipu. Pea o nei ai. Nisi o nātou foi ia ua tamawhai mai nei le Faletalimalo i lava. Pua e whātasi la te wata ma le ipu. Ia, o nisi na o fan le tātou Manu Samoa. Matu a whawhi whina na tau. Ina o Manu Malo le tātou Manu Samoa. Ina ipu o Sampini i le Pasefika. Ia, o lea o tau no mai le ipu i nisi foi o fan le tātou Manu Samoa. Whātasi e ia ma le te malanga le sunga ia sua. Ese ia le naolo pua whātasi le lātou hata ma le ipu. O le ipu le nei ia whinga tau na maua e le tātou atunu. Ai mori e le whamalo ma le whaftai le tātou au. Le Manu Samoa. Le ngata le pūlenga. E pēnā foi le au tā alo. Ia ono le Manu Malo mai le ipu. Tele tau sanga tātou tele maua le ipu. Le lewa toe maua le ipu le ola. Le ipu le ola ma le ipu le foi. Le upu whapetani le hope. The hope for our people and for everyone to o le ipu ala tunu atoa. Te le le wasu inga sua o le tātou au talu ona a bea oe matai te malanga. E sa o lea o le tele na o tala al tātou tunu. O te le suinga o tātou au ona wa fia le au. Fia le coach ia le tātou tai te malanga. Ia o te loa e hoi. O le masa o ngale whakataranga lea. Ia o tamata alu. Ia maringa lue whaatasi ma kulenga. Whapopo ia ma le tapu inga la tunu. Opu la tunu ele asa se whaima ma se mau. Ai o le whaima e tapu ia. Ia e manuia. O le kukanea. Ele ma whaiona mato whaatino ina. Nana lea unoa ma le lango al malo la tunu. Nana winga la whamtamanga the cup of hope. And as a resurgence of bringing rugby back, not only in this sphere, but moving forward towards the World Cup in 2023. So it's a cup for everyone, for all Samoans to be proud of, not just locally here in the islands, but also throughout the world. And I would like to acknowledge everyone that's supported us through the years, and especially during these tough times with COVID and the restrictions of travel. On behalf of myself, head coach, management, and likewise our captain, senior players, and players of Manu Samoa, we'd like to acknowledge everyone for your support. We have the November end of year tour up in Europe at the end of the year, so hope to catch up again then. But for now, in terms of rugby, we have our 7th rugby that's going on, the Commonwealth Games, so our support is behind them at this point in time. And also, while we're here and based in Samoa, we look to assist in developing, rugby in our islands in the most highest level in terms of the perfect effort and everything that we can contribute. Alo sua, ya. Manuel fai uma mais. Fia uma na tou, fia uma. Eu Paulo me mau le Manu Malo, ya fia uma. Pe amata mai la sunga te malanga. Pa fia ina o le tato agu pena foi le coach ke mai la tou uma. Ya awa fia. Yo tu foi ta alo fia ya pe o tu langa le so pini tato agu. Fia uma tamata alo. Lo foi le alungala lo e aso wa langi le ia we foi aso wa papena no lo wa ia i lo ale tau tai mata palpala ia so papena ia mai tu ala lo tu ai ma malo la tru ia i tai mi le solo ngale le ia ia e tai mi tau te fia ia eta tau te talia foi ia tu langa o le ato tau faina ia ato tu lava ato tu tu langa papena no me tele o ta poinga Samoa fa tai mo me uma se tu ona Yesu
Yeah, ano so, yeah, no. Nasa fire fa ka nga su wala yan no me wala fa ka mo lama tu frai mal culture tato man Samoa ya fianga foi ya gosamana ya mapsua ya sei lá mapsua e malo esse mapua malo la vai lo sunga coach ya ona ole ngaluenga fita e nga te foi dole au e mal pulenga toa le usam pini e tato au kwa fafi fia ina ma to ni Samoa Manu malo le ipol Pasefika man to foi ole Australia A o konga o fiki oko kasema losi ngai au lenka alo uma supa la kapi ya alo Manu malo mal tato au ya le fa malo to le sunga coach to tonu ya ola sunga ya male auta alo ya mal pulenga toa le uma fu yo na Manu malo tato au loko ma talo fata pa yema malo tato no masanya ku atapoyese favor ya manuia ele no e toele fa time for malo e malo tato no mo tapo inga mo tasan e watini como manuia malo lavale malo sai tato no Wait to afya. Malo masuk mana ya? Ya manuia tele ya enjoy the whole day. Tell why the Manu malo. Win is a very sweet for Samoa. Samoa is very proud of you. Ma tulang apa dia? Watawa na culture. Ilman Samoa. Ya tamata alo matemia nei. Dia nganto coach ni sifone le matu tua tu ini. Ya sola whatever. Amana mia na mayo tamata alo ai fau me a fali kaya o me coach la au yo ono la tu ya lo ke lo le tsinga ta alonga le we temi wa ese ya vai tai mo ta alonga le la lo le lo sunga ko lo fionga ba semana ya le tu ainga skills mo tu ya techniques e te tawon ma lo ta tu au ya i ta alonga vai temi nei pele polestoina na yo matono i savai a win is a win. Kaya masuk mana ya? Ya nak. Coach na dah tu out. Ya payo na fight why voice on the final. Manu malo dah tu out. Asal man rayo kwa fanfia ina ma tu Samoa nei. Ya ono lewa malo ka ko out. Pi foi le ke ba ya ku falmo penga. Pi foi le o ikare si marka kwa ku wa ya. Ko yo fia le malo ka ko out. Sampingi de Pasefika. Ya, pei fora lo semia mo wa wole fa di malo ka kwa. La so fina ngalo le tulang. Ya, normal kwa yo le ka ko ira ka pi o le ele ya mase yumi ele o la longar kulanga
se kulanga maulunga kau mo ia fa mo ia ka ko yumi ka penga le ka ko au mo kulanga penga ia o sia fa mo wa le au al mansa le au se ka ko mo e fa me melo ia ka ko le lo ngai fia wa fa si le vai le ko yo mali pu ya ka mo le va fa si mai ya so sa fa eva yo a rupa mai Malo sa no fa mai nga ya Manu ya tele ya fiang fa ni fa tai la mo le no se fi ngaro lo fiang fa ele minsta ole fa silonga ele tulang fa ba o ke fa tau sango e ngalu ele uni la pi o le tatu tulu Kau fia via e pe foi le te ba tu tanto lu pe kau le manga ia le ipu nei kau nga ko celebrate kau fai la nga le fai ese ka ko se me foi le la foi ngol me le ave ngol wala ave le ipu fia via ai foi le tau langa e maria le sa tala le na ba wa no fia wa tanto malo le wa tai mo tanto malo le mo le lo fa tu fa Venga mal tai de todo malo ya lam tanga yo na maka de se ole se kami kan faz ka parade ole fu ka mo ole parade ole ipuri wala ba tele mo wal ta to sa ka wa faz parade tele ipuri ya alo ke ba ko le se ya ta ese lo mala ka mo parade ta va pe Oscar ya ka mo ka pe lo so kas ya ya ule ka ka lo ole ya Oscar okay, Maya kan fai ka le alo pa na ya tau fai ka. Ol me amat pe la tanga, me amata. Mai le lo fa malanga le ole. Ai fa tai mo ya lo fa na le tau la ngai. La tau le wa ya ta to lo ma tu fa, tu a fe tu fa tai mo ya ta to ma lo. E pula. Le lava u po fa tai e ma vi pa vi alo fa na le la to fa ya ta to lo. Ya la mata ta sa ko ya ta to world cup ore awade ma dia baisia lo la tu mo de ta fai mo ta to le ta te lo le mo ma ko fa fe ngal miska yo ole Australia ya o va nga ya le sa pla ya le Australia va le au ma lo se Oscar ko la ko mai le ka alo super la kapi o ko ka se achieve vo ka ko au le ka sanga denga le nga pe a la fa se parade al ka ko malo ile malo ka ko au le pula se a fa fia pe ka ko kama ka alo le mo bunga ka sanga fo ya ke le for si ka no le ya la ko ngau e ko malo mai fo ingisi ko se kele o te malama le nganga la vesi ya la ngala wa un sa o banga tu ai hoja o le testa le me va ta ya ta alo la male ele o se test le ai wa ya le uma le la nganga va ta male fa nga e tia le tau vai o ya no fa ta a la lui tau ho na mo le o le ei o le o le au lo me ya o le wala pi tu o le o black tu o le mana ya le se ta tu nga kwama alo kai lo fiang ale miska ya masala fa ma to ir ta to video for clip polo point atu ya inei fatan malo le lava ya tu sai foi ya mai la to uma ya le na awai mai celebrate le Manu malo ya ale tatu Manu Samoa ile Pasefika lipo Pasefika pay on la to mana le fatasi mai ile tatu celebrate for ya ile tatu Manu Samoa ile ni ya las forele ya bena ya ile tatu for no le tatu rugby unique ya ya si for ya yo lupa matsila sorry ole sunga ya lepa takta marine hoi lupa soli ai pero na yai ya wa pole marine foi le mano malo foi tanto au pero na yai ni fiafi ile lava yo disse foi o minsta o tanto capineta sui palmia kana foi minsta wa onga le safa tasi mai ya wa foi celebrate for you le Manu malo tanto Manu Samoa le ipu ya peo na yai le Pasefika